Prav lep nedeljski pozdrav voščim, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. V ljubljanskih Stožicah čakamo na pričetek derbija 21. kroga prve lige Telemach. Državni prvak Olimpija gosti pokalnega prvaka ekipo Celja. Celjani so seveda zanesljivo na prvem mestu, 47 točk, 10 točk prednosti pred Koprom in pa recimo kar 16 točk naskoka pred trenutno četrtovrščeno ljubljansko Olimpijo. Ja, vidimo tudi Vidošek vselej nekako spodajal do svojih branilcev, potem pa ti praviloma pošiljajo dolge žoge naprej. Takšna je taktika pri izgradnji Olimpijinih napadov. Tu je zdaj Kojič, ki se je odločil za strel. Ostaja 0-0. Lep poizkus Tina Kojiča. Eto in Branič. Branič se je odločil za preigravanje, podaja pred vrata, priložnost tam, Kučić do strela in Olimpija v bloku, ostaja 0-0. Podaja Glenkoviča, Mitrovski, odlična podaja Mitrovskega, Marin gol! Krasna akcija! Kronana z zadetkom, 1-0 v 30 minuti. Odlično tekmo spremljamo. Sijajno pa najprej Dimitar Mitrovski s podajo za Marina, ki je zadel petič v tej sezoni. Poglejmo še enkrat tole akcijo Mitrovskega, kakšna podaja in potem mojsterski zaključek pod prečko je poslal žogo 25-letni Hrvat. Počasi gre prvi polčas v Stožicah k koncu. Mitrovski, nevarna podaja, Kojič do strela z glavo, to da žoga na koncu vendarle precej mimo vrat Lebana. Josifov spet išče položaj za predložek, našel ga je, potem pa spet dobra reakcija Olimpijine obrambe. Kotnik skuša zdaj priti do žoge, Kotnik! Strel prek vrat, ostaja 1-0. Mohamed Begovič igra že svojo tretjo sezono za Olimpijo. Danes njegova 71. tekma v državnem prvenstvu. Diga in gol! 2-0. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je zaspala celjska obramba, tako da se je Diogo Almeida Diga znašel sam pred vrati Lebana in ga tudi premagal za visoko prednost Olimpije. Prvi zadetek v državnem prvenstvu za Portugalca Digo. 2-0 zdaj v Stožicah. Celjani so zdaj v precej slabšem položaju. Poglejmo še enkrat, kako se je vse skupaj razpletlo. Premalo odločna. Kolar ter Sluga. In pa rezervisti pri Olimpiji, Vasič, Dajčar, Blanko, Kurtič, Ristič, Brest, Nemanja, Motika. Tu je zdaj Kojič, ki preigrava, Kojič! In sijajna obramba Lebana. Res da strel Kojiča, morda celo preveč. Zdaj je Lorenzo, priložnost in gol! Kojič, 3-0, vodstvo Olimpije. Spet zelo zlahka izigrana celjska obramba. 3-0 že vodijo aktualni državni prvaki. V 63. minuti Dino Kojič, ki je danes imel nekaj priložnosti, pa jih je zapravil, tokrat pač ne. Tretji zadetek za mladega slovenskega reprezentanta. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Tokrat podajalec Bruno Lorenzo. Njegova prva asistenca po prihodu.
Menjava pri Celjanih se medtem dogaja. Kako bo tokrat? 70. minuta, 71. se pričenja. Sled Sešljar proti vratarju Vidovšku. Sešljar zanesljivo 3-1. 3-1 v Stožicah. Do konca tekme še precej časa, 20 minut. Ali je tale gol Sešljarja morda napoved celjske vrnitve? Še enkrat mojstersko izvedena najstrožja kazen Svita Sešljarja. In računal na prekršek, ki ga je tudi dosodil Mateo Tozan. To je zdaj priložnost za Njeta. Dober strel prek vrat, ostaja 3-1. Juanjo Nieto, definitely not the result you wanted or expected. What would be your impression after today's loss against Olimpia? My impression is we concede easy goals, and when you defend like this, it's difficult to win one game. What would be the next step? Now you have to get up as soon as possible, probably analyze what went wrong and be better in the next game. Yes, we don't have time to complain. Now we need to stay more together than never, and now I want to see our family inside, and that's it. Keep going and think in the next game. Juanjo, thank you and good luck in the next much. game. Gospod Majevski, dočakali ste prvi poraz na klopi Celja, Olimpija je bila v Stožicah boljša s 3-1. Kakšen bi bil vaš prvotni komentar po tem srečanju? Za moje mnenje komentar bil zelo enostaven. Mi smo imeli žogo, oni vse zadetke so ali tranziciji, čakali naše izgubljene žoge ali so dolgi žogi. Če boste analizirali tretji zadetek iz dolgi žogi, v prvem polčasu tudi so dvakrat nabili žogo, so prišli 1-1, tako da tiste stvari to najbolj enostavno moram rešiti. To rekel bi, moje mnenje, zelo enostavne napake smo naredili, individualni pri tistih zadetkah. Tako da ni bi rekel, Olimpija bila boljša, za meni ni bila boljša v igri, samo zaradi naših neumnosti, kateri so bili na tekmi, so ustvarjali priložnosti. Drug polčas, zadnjih 20 minut smo pokazali nogomet, kateri hočemo igrati, kateri znamo igrati in moramo igrati zdaj celotno tekmo tako od prve do zadnje minute. Takole, če vas vprašam, morda kaj konkretno bi si želeli, da bi vaši varovanci bolje opravili danes na zelenici? Konec koncev je Olimpija, kot ste sami dejali, v priložnost prihajala predvsem iz tranzicije, vas čakala v tem nizkem bloku. Vas je to morda presenetilo, ste to pričakovali? Smo pripravili na to, od začetka je bil izhod 5-4, to smo pripravili, trenirali, to vse je bilo isto kot po načrtu. Samo seveda, kdaj nasprotnik ima hitri igralci v napadu, moraš na to biti pripravljen. In to moraš biti blizu, ne daš laufati, moraš ga blokirati, tiste osnovne stvari, tako to moram popraviti in čim hitreje. Danes v prvi postavi ni bilo Marija Kvesiča, je bil kakšen poseben razlog za to ali samo zgoščen ritem in pa... Marijo malo slabo se počutil včeraj, tako da z njim pogovarjali, so odločili, da danes ne bo štartal. Samo edini ta razlog, nič drugega. Najlepša hvala in pa srečno v nadaljevanju. Ja, hvala. Dimitar Mitrovski, prvo čestitke na pobjedi i naravno na dvema asistencijama. Kakav je vaš utisak poslije ove pobjede protiv Celja? Jako smo zadovoljni s ovu pobjedu. Ovu pobjedu diže nas još više i držimo ovu nizu od 3 pobjede. Trebalo nam je ovo nakon duži period i mislim da možemo reći da ćemo ići samo gore. Šta je po vašem mišljenju danas prelomilo utakmicu u vašu korist? Pa analizirali smo dobro, bili smo disciplinirani u defanzivu, iskoristili smo, ajmo reći, većinom od naših šansi, moglo je biti još neki, ali imali su i oni svoje šanse, tako da mislim da je rezultat realan. Znamo da je bila Olimpija u teškoj situaciji, eto danas ste barem privremeno treći na tablici. Koliko vam znači ova pobjeda i za samopouzdanje i za nastavak prvenstva? Pa kao što sam rekao, puno nam znači ovo, držimo tu nizu, idemo dalje, idemo utakmicu za utakmica, nema opustanje i sljedeći vikend je sljedeća utakmica. Dimitar, hvala i sretno. Hvala vama.
what would be your first take after today's victory? Listen, to be fair, I don't care about this. I care. What I really care is that I'm very proud of the team. The ones who they start since the beginning, the ones that they come on, because sometimes in this kind of games it's not easy. And I'm very proud and really happy because after a hard week that we had 3 games, 3 victories. And also I'm really happy because since I became a manager here, I never won 3 games in a row. So it's important, and that's why I'm so proud and so happy for the boys. A few days ago, before this game, after the last game, you mentioned the team had some problems in transition, but that didn't seem to be a problem today. You were executing it flawlessly, scored 2 times. The team feels very comfortable with this system. I told you before. I told you the other day when you asked me also why we changed the system. We suffered a lot in the first round. Obviously, as I said, I need to be autocritic with myself, and I need to learn also the league, the players that we have. And if they feel comfortable this way, sometimes you need to change your ideas, adapt yourself, and I'm very happy on this point, obviously. Also, speaking about the new system, the adaptation, it was very interesting to see Mohamed Begovic follow Sešlar all over the pitch. He really wouldn't let them breathe. The only opportunity he scored from was the penalty. Yeah, we knew. We studied, obviously we didn't have much time, but in the end we prepared the game very well, showed them some clips, some stuff that we wanted, some clips that we made already in the cup game when we beat them. So, good stuff. We were well prepared, everybody understood what we had to do, and today, since the beginning until that we conceded this goal, we were dominating the full game. How important will this victory be for the remainder of the season, for the next games? Well, obviously, 3 games in a row in 1 week, it gives you a lot of push. Also, a lot of believing from the players that they feel more comfortable. They believe in the ideas that we bring them week by week, which is sometimes is not simple. But, I'm really, really proud, very happy, very positive. It wasn't an easy situation. We were far away. Now we are closing the gap, which is the intention, and try to finish the highest possible. Thank you very much and good luck in the future. Thank you so much. Thank you.